Kitheka ni wirigiro bwa nwithirite rena ntuku njega na rweri Jumatano tariki 18 mweri jojwa ijire ni February mwaka ni 2026 makasi kwani makasi masaka kwani masaka narua tuke kumanganiria mantu nkutho atukethira tuke muramura ibai gutegera jarandi kibeto ba mteto ridore kyanganga maturene gutigira ne bakomoreka mteto kuma mashinani nyumene atukethira tukita gikabo gia siasa gutegera mwerekera jo mugongo ningi kiuthige siasa orire muthutira jo gi siasa jwitite na mbere gwitia naria atongiria ba upinzani batikwa tanira no abati kwithira are flag bearer kana uraba kaithira bakiruta are umwe wa kumenyana mundu homudu misoko miso na Rais William Ruto kirintangurutone ge siasa nkidano nene ya 2027 akearia Fred Matiang'i kana Daktari Fred Matiang'i ore flag bearer kiri kiama kya Jubilee na ore tiati urumwe bwa upinzani baithira bakithingatira mitaratara emega kenda omo wao aithira nwe akitarwa gutwika nwe bakamenyana na Rais William Ruto 2027 Edwin Sifuna ore seneta wa Nairobi agitana mbere go kuturanga ikudona kumenyera manyere mukataba gatigati ka Rais Ruto na governor wa Nairobi Johnson Sakaja nikiria Sifuna akuga utari na kumenyidwa kwanto nyo na kimonimoni public participation ningi guthingatirwa kwa mawatho akiuria ati mukataba jo joteanirwe likana ne mukataba yombesha shiringi baribari cia Kenya bilioni 80 yitirite kirore igategati ka Rais Ruto na governor Sakaja ende betegeria twamberirie na siasa ira ciitite na mbere kumata county ya Meru orera siasa cia one term na two term ciitirite irina athingati mwanya county ya Meru narua akiaria Alhaj Mwendia na shumiritie kumeneria na gukuthoranga ikutho siasa cia mrengo jo one term mathaga yawe yakionekana kulenga mithika linturi nikira kuga ni wagi ndoni na miario ya kunyogoria thiri ningi ya irumi kiri apinzani riboti duraniri ni mutugi okiambe siacha ni raere ni rumi inchikorano inchambanio mwanka narua mutongeria arongama TV-ne tokathugania uraworia TV especially ana bara kwi ni Alhaji Mwendia musiasa ja kaunti ya Meru akiuria tongera bage siasa Meru kweja mpori na kumenyera miario yao mono kagitaba kwaria muinge kiuga bainge bao ne batete mwerekera gukeja kwithira wagi nthoni jabo bugeta na mbere tibwe kionereria kiana beto you are not an example bebwa kinyara kuruma muntu ja CS mutana warika ria mwana ku okamuruma kinyora mwana munyi atemenya kurumana kinyora mwenji atemenya kurumana it is not right kogimara madhoganio na kogimara ndume chienu kirage atere kawera ne wagi nthoni na irumi ja biuburi na bioba mabenu ikyoge atumire kawera ura na kinyana ande bange benu bakaura John to meroje ere anto decent anto baga ukira irumi mero te anto ba irumi yake no te chwa kura meroje tore na ande na jire kurumana kwena migambo decent ire aumba gutumira Alhaji mono akiorotithire kiara mithika linturi kumana nawe kutharikira waziri wa Roger Kimoga na gavana Mutumanto Ithingia kweshimiwa mithika linturi retract migambo eku CS Eric Moga ne mwana wa ntore ku wo kurubo mwana ku okethra CS Moga inkware kinya mwana ku oro graduate university inkware gokeja kwethra mwana umete university inkware engineer mogima inkware ababo thioro kana abo batadria primary school na boto kabetate okeja kwethra muntu a full engineer cabinet minister akwankware
abantu baba kuthiurukite aja na boimbi Kuruki alaji ariuga kiraito murungi mithika lentore na pitagatira umunya gute kiobomba kwira Meru kagitana gaka kwithira bonthe ni bae ikanyaga kubatumikira tutiko nindi kwerwa kiraito murungi no gichiacha tutiko nindi kwerwa munya no gichiacha tutiko nindi kwerwa mithika lentore no gichiacha itobuije na turabwa ngugi no twe tutamakira ngugewe dafa guteko nindi gutwera igwa ukenda to kwakura John twarende itokuije itokwete nguge twen tutete nguge nkurukia miaka 20 no tekore njionge uraumire kwa itobuije buinde urabomba kurita nguge kanya kau oiga kurita nguge ikareo na itokuije na nguge ciaku iria waitire gita riu Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Tutegere kiriro na gukaya kwa kariba kia Mulindo iri icungbunge kia Igembe North bara bacumiritie na muthuro bakiaria kajo kwangangania na mire yao nikira bakuga bagutura mundu ne jo mutumanu ni wagibo mainyaja mwanki jwa stima nande rombare yao nikire mubunge Julius Taitumu gucumiria ninge kuingia wira ne bwa maendeleo maturene riboti duraniri na gutarirwa ni mukiri onkonja ni akariba ke Mulindo irede na thwandi Igembe North ibaumirite tariria thina cio ira bakilukira sestima bakwa muno kaitakarana bawita skuru ni bakumba kwithia bekilukira thina nyingi ara bakuwati misuma kenda na bomba kwithia ni bakuthoma ona kinya kwithuranira rukiri na mantu yani ya kwithira ya kioma kiri aciari nture mweshimiwa tutona stima buru tutwire muundwine antu banture bathamite biashara cio gwatuika kinya uteuritaira biashara nture nontoba wa stima ana misie tibala makambuni ya Light niyo yatethetie misie ana bakomba kinya kuthoma nontone tutumaira kando kana baguciomba kidogo bakaomba kureta Light misie bariaira mdogo lipa mdogo ote gomba nwe akaura candles kando ciongo itekuonwa no ntoba kwithira antu bara baingi betumira kando tutuciona ukarara kiunduine ana beto babatire ugira thako minemo betete skuru ugira thako minemo era ikaundune no batire kwithira wina stimo kainya mwana akona wero akona ara wikira ngua ugia kwithira wina na bele bathatu nyumba ugia thira ina itemo weneo kana ikandro mo weneo na bonthe kwe mwana kwenda wikirira ake ngua na kurungi kwenda wikirira ake ngua na kurungi kwenda wikirira ake ngua ndeboria ri ana bonthe kandro bakaminya kuwatila besiikira ngua aciari bakamenya wikira ngua bateminya wikira ngua no ntoba kwithira ka mwana ugeta we muciari ukawatila kandro ithatu kenda na bathatu bekira ngua mantu ni astima itukulikirira mantu amaingi muno no ntwende no ntoya ntureto ya kinya nonto ya madaya oro nonto kinya na muntu mwezi nonto ya nzagote mona nonto bambi baira ciara araba kuona kwa sanjambi mathimo yo aya ana beto bongo kuthoma ituma cio ikando tuwata cia na ntandikira tena ntandikira tia atweta oswa ende tutumara kando muno no gumya yongo madhara ya kando yongo no yaminya nonto mwana akolo akathingia u ugelo kwebelo kwina mwana akathingia no ke thiambi utona sara yukuma Oriunni baureti mubunge wa Ntere Inwe Julius Taitumu kumba kwithira kiboyuriria wira ni abekire bobekira stima Ntere iji kenda bomba kwithira ni bakuma thinene ya kuria mundune muntu akaya kusererwa kinya mundre numete kurima kinya akayoserwa akaturite bia kuria no gakarara na mpara no ntoba kwithirwa mbi utikanithia gethirete tata eruori kinyemwe singwa themwe urumwe simwa tolelia antu abu nene wendre basio gura masimo nyara wekira taira wekirita njira ne gaelo le basio gura rete mo nture pitha no ntonture ne ukoringa ne kwere ke unduime le basio masimo gura taira wekitsuleti njira ne gaelo re to suleria mo nyanture ne to ne werubu burunda kulomba mwasimo ture antuba nture kya Mulindo mwerene uturikane buru na stima yo to aindie to munene to
atwikira stima ntura ingi ikuretero ikingi na tuito kuromba turetero ikingi bietu bia ntura ye nikenda tumba kuendelea bwaya nonto yonto ukiakwithira kinyana betu tora mautata miaka ethiri we komi tora mautata riru ogero ure mautata utiona ko kura mautata weta kaelo utiona mautata weta lare utiona mautata ngeta mawa nkora mautata kenda mwatieta ni tukwira watu tuolele saindi ya stima bonene Kiripotera Meru TV kuma Kemulindo na Thuwandi Gembe North Beta Mukiri Onkonja akari bakilalamika wagi bwa maendeleo maturene nwe musiasa Martin Muthuri kiongozi nashumiritie gukuthuranga ikutho atongeria ba thirikari ya Rais William Ruto ni kira kuga ni mawirane iguru ya mawirane ndwaria ntheri lingo ne bigi siasa itina ngwatiro etu ritina mbura na reo gite gutina mirandi ya witina mbere we mwene thirite gikujira maturene otabure mwandiko wetu Anteto Mutugio Kiambi gutariria Kiritagara rĩa kuonania kuringa bautani Martin Muthuri Muria kiongozi wa RMC wa Nyaki West no rutithirite kira thirikari nene kumana na kiria kuga ni mawirane yake thirikari kwenjana muno ja kaunti-ini ya Meru giuta tena mirandi ya witi na mbere gukujirwa maturene rimwe gukuma muno gukaria thirikari gukaria thirikari ni nkaritie thirikari lakini gukuma turita TV ne wetokerwa mboni mwandu thiri ari mwaju twaju kaura so kenda tumba gukaria deputy president utunge wakwira mantu jaja ankwira uma bamwe pali jake kunywa chai na bibi indi ni Martin Muthuri Muria kiongozi ngakwira na ntu ndina jukumu yokaria Mumiru mtu wa Nyaki West na North uringana na kiongozi ni etengugi njumu kiria atongeria gutetera thirikari nene maturene kwithira guti murandi no njumu jurikite aja kaunti-ini ya Meru promise gwita TV na yando promise tuthithia kamwa kinya tigana inya promise mantu amingi tukaumara abyu kinya kibage atatuthine mantu amingi atutithiria thika na ataragia muno so gintu kira ni mpumbo buromba especially our deputy president na president ndiburomba bunyi presence yenu buja rirabu crown project nantu presence buja kanisene twaromba bukagia ndege bugeta na ndiri yes bukwija nikinantu buti kwija Meru Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday tukarande jora tuona bakarande kungi ntuku ithatu bwakarande bugeta atongeria bukabathikira bugeta kuraunchi murandi na joka letter contractor on site bibio tukwenda kiongozi arugaru atongeria muno ba Meru bakerukira thirikari na kuthikira mukari wa kawithira muno akiejana ngerekano na barabara ya Kithoka gwita Ruiri ira atumiritie maandamano nyumia ntuku 14 kethira mukandarathi ateja site-ini atongeria bara bangia bakebera bachoke mwananchi bakali mwananchi antu wakalia thirikari na ntunio itite kwa na the final resort Martin Muthuri Muria kiongozi thikira antu bakwa bumale batetere tuthie maandamano iu ni orango jira thirikari kuigwa na ntu tathaichi ndaeja na notice entuko 14 gukeja kwithirwa barabara ikithoke tithithwa tuchoke barabara ene patu tutiumba kwirwa gukananirwa barabara mujumbe akiuga na milioni 7 twamurechi kuchio itekuija Kena kabakiri. This is a notice to the director of Kena. Barabara ekuma junction yeroire mwanka Kithoka na aragwanchege barabara eu ne thukire na timo talabu itukwenda kuona director ejite akadhidinya first aid ke barabara eu. Failure to that tukadhidhia maandamano general ki barabara eje Kithoka eruire Kithoka barabara eu maandamano general neji niwe batikuithirwa e barabara yetu ya airport egwete Isiolo nayo ntumwa yawe kere mubungwa no thimenti Rahim Daud tigana bange bakugote muntu arachiaro o chiaro tukaumira
na tukatetera nothiment. In fact it is very wrong mutongire kuga ati utungi urajiarwa aba kiongozi na baba betena ukeya kuona bo bange bonde bararungi utwora chiaro kibo kana igachiari kuma nture maenda geya kwa nothiment igitari kinye okamunugu na nkomere chiako twararia nkurumanio mwendo kwa na ikwire kathoka miage miru kinguga yakinye gitaru tukaria. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northiment, Mbita Mutugi wa Kiambi. Tutigire mantigi kithomo Meru bauga kithomo amu ni tugire ukiria mugongo ende aciari ni baithirite bari na matheta kwa igita ni kiraba kuga ni mpangaratano kiri rwa kithomo ati kwa kurema kwagirithwa na kuringa murashi kwa mutarara wa CBE manto jengi grade 10 wagibwa mauku shukuru ninge wagibwa kigina kia competition ende aciari ni baithirite bagishumiria na kulalamika wagibwa miako imiega na rira rirega macukuru gontu dena odena county ya Meru ninge ya Tharaka Nithi metha ya nteto narua ikimurika mantu yeigie miako na riera ria macukuru ntere cia Tharaka na ria ashumiritie gutetheria na gukunjura guoko njira ya gutetheria macukuru kwithira iri na rira rirega ria arito kuthomera nuwe citonyete kirintangurutano cia giti kia MCA wa Chiakariga Nicholas Mwathi Kanogo uri askofu ashumiritie na ria kiaraniria na metha ya nteto atariritie bata ya kithomo kwithira kigoto mbaru ningi gukirwa na rera kwagirithwa kiri arimo ningi arito kenda na bobaithira bari na ruju rukwagira riboti thuraniri na gutarirwa ni Ndegara Waiguna. Ikumane na thina iraromerete cukuru ya primary ya Mariene wandi ya Chiakariga arimo kwaga itobia karera kicha ni kerameri kujura na baba bashari bakerameri korea bisi kuko kujerete Bishop Nicholas Mwathi Kanogo mumereria matagete KMC wanire na Chiakariga uwe kinyandani ya cukuru ino uyo ntarirwe mbao ira mwekurura manda mura ambera request mbao itarwe chenyombera na mberu ogoro mbao igororo mubundi ayekere mbao arekia mbao mabati maya mekirwe kisenera yamberia kurobo arimo barugagirwa bantu ega batikare kandi ndathondeka nyombenu ere arame akwenda choka ndareta ite na tamu eno tuthiete aciari bandero baremeretwe bisi bathatu tamu eno tuthiete batikarete kinya ciringi imwe cukuru inionkaria bia ciacoga tamu iri kwe ndenda ko burutira wira na kanyamu kanini kandi nako kenywa keya kubogorera kura aboretera mbecha bure lakini ntuge kura boririkane kanugura getire atae ora boririkanire gacari bataithagia kano kiao batariganirwo gucokia nkatho bakeresa bora bainyerekete kumana na gwagibwa kichani wamona gwagibwa itabia harimo Bishop Kanugu akomba okinyandene skuru yetu ya Mariene au turuthira mantu mega muno au turetere itebia harimo au twira gatwakira kitchen ntukwa kumucokera nkatho muno na itukwa kumweri bwega nontu amantu monthe iturenyeretwe kitchen ya harimo itwaye tukuruta mbesa muno tiwasa committee twakara mushema tukaruta budget tukaruta mbesa tukaka kitchen yera yetete yakinya bantu mbesa iri kathira tugacoka mebuko ni kaire twacoka ndene mebuko yetu kaire tukaruta mbesa tugaetithia kitchen kaire na twina miriwe mingi muno kinya ya aciari babata kwibomba tugucokia nkatho no twakuga karira aciari bathatu mbecha cia cukuru na ana baba bathome bwega tugucokia nkatho no ntu imweshimiwa kumba kumanage kinyana ukumba kumanage kinya community yake gakara bwega itukugi bwega no ntu bogu kitchen ekaujura na itugwitiganiria no eno ntu imtu wa Murungu ogwo ugakarutha kwendani kwa Murungu Kanugu mtu mwega kubura kumusabe mde nonto Kanugu akurekia no tutethia mathina metu matukwina motendi tukwina thina kitchen atwiraga twakira ntukwina thina ya ite ya cukuru limo beto bakaragira ite bikuo kabisa bambendaga ite biere kingo mwalimu mbokarira tatigo twasa committee twarekanaga cukuru twarekana tutirona gintu giokarira turaroga ma staff room wegwa ni ite tabitano bireku tugakarande ite antu batano
bakarakara nati torongi batunenkera kanya nati tugakarakara itwe na thina nene mono yaite tafadhali na iro tukuburi bwega mono na iro tucokeria Kanugu ngatho cia mwanya tukauga Murungu nathi na mbere na kumukaria na kumwirigira takuria njiro warira mbira ndakwirire tuthikarayo kandemereria eguo timbambe agaba gekera mutege turokemo kugwata mbaru Bishop Nicholas Mwathi Kanugu kere kura cha mwaka wa 2027 keregete KMC wandini na Chakariga na itukumurombera Murungu athi na mbere na kumutethia ikenda kaomba okuruka nene gitiki kenda kaomba turuthe mantu mau monthe arike na utwi na itukumwenda itukuthugania titio twinga tukumwenda Murungu muthurite na we kwenda kwa Murungu akamukurukia na akare bwega na ituije kira kithure Ngai tio turi antu tutiumba kurigeria wana antu bakauma nara bakibanga kumurigeria batirigeria nontu Murungu na muthurite na itukwa twena nkena mono turi aciari ba Mariene na iro tukugi bwega mono na Murungu nathi na mbere na kunenkera Bishop nkorwe mbega togu na itukona wauga thiete Kanugu agatutethia agatuingeria mobataru metu tigo turi aciari ba Mariene kuma Mariene wandi Chakariga nkiripotera Meru TV reto kambeta ndagara waigona tutegere mantu yeye kiroto ya kwethia Meru Municipality etweka Meru City enaria mwanigwetu anteto MC Mwitonga haraniritie na mukarigite wa bodi ya municipality era niongo gya ni kutigira ni kwagirithia mitaratara na mibango ya municipality kenda itithwa nkathi itwika ni Meru City nwe Joshua Mungathia Keremi akiarania na methai ya nteto na atariritie irakuga ni mibango nkutho mibango kathomba ya kutigira kunena utungata kire muingi municipality ya Meru kenda kwithira kure na sababu ya gwitithwa nkathi kwa municipality itwika Meru City. Mwitonga na duranirite na nagutariria Kirimi Mungania uria ni chairman wa municipality ya Meru nombite gutariria uria Meru ika city na atariria jama ingi ya bombite kwithirwa bakithithia Peter Mungania chairman wa municipality ya Meru ira tukwirigira ya city in the next few months. Kirimi wina masiti o unejite city kiaja na tugacoka kiboka iri kuboria maoni jao lakini mbuga kwa municipality ituchumitie muno ikenda tumba kuthithia mantu yaraja bwirite kuthithia kenda tumba kwa city kwa mbere kwina ya ngugira municipality yuburite kurita na ngugi mwere tu municipality tuitaba ai nengugi ya clean up ya koja mati nikenda tumba kutheria mutindo wetu Bwana Mungania utambira twarikia kwacitire mantu ja magoti jo tugukira ijo tukwenda kumenya uria gugakara antu bengi barauga twacite tukongerwa ushuru tukongerwa taxes lakini ambere te taxes tukongera taxes ira ikuritwa tukethira tugitithia ngugi twi batu municipality thai na ndembe cijo kawende ne municipality yetu 70% ende cionthe cia Meru citumairwo Meru yonde na ikethira itucoka town ari kuma etu municipality turiuga mbesi ire cicoke kaire kire antu kenda tumba kira kaburu kenda tumba ku improve roje kenda tumba ku tangugi ire indi burita burita kuri na tuya mujandara na iyo tugera antu bakyuria bakibwani mantu ya city bakabwani mantu ya city bakuga kire bagarita twibwani mantu ya city tukura ya abira tukurita byori ibigo choka ku tangugi ukataka nango gwetu guita ya clean up ya koja mate ngari ile chieku che municipality ni ile chiatigite chiguri ni municipal council akwe ngari sio ni ile chiati 15 years ago 15 years Meru tutagura ngari koja mate miti ino municipality ite functional ite burita ko dirogita ite guita ngwire irita nere tukuwana nde base revenue
municipality ne ambirie kujukia revenue yongwa kenda yombo chokeria ntumbesa na kenda yombo chokia mbesa ile chie kuongera mandira cha kubigwa ndene mi uwo mwe ora tugire na tukwera ngavana ibwaga onto gavana na deputy governor ibaraugire bagatunenkera functions ira chiburita kunenkera municipality ikene municipality jomba gwetambe gwanenkanirwa mbere chietu chie Meru municipality tukarija ira Meru municipality indari umochi vitari mpeche tata chivitari lakini kuchoka chivitari na mpeche chivitari chiyanganire kinyambe ya chietu ira tukurita ndene Meru kinyachia ku ira tuitaje kuoja mati na ira tuija ira ona chia refuge besa ira ikodora mwike ira mwe tomba ura karingeru tomba nyako nenkanira kiri private sector kinyango gimwiritwa nazo terasima toje mateke kunde noto wate barabara mwe tuge barabara kaga iwe ko mtu kiumbe no tukuina mbesa akanengera contract akagura gari akaza no kuitango giu and that is the way the modern cities ne uchibutanguye terasima municipal yongwa ilitanguye you can contract the services kana chiumba kuitwa kenda bomba kuza kuna specialized and specialized amutindo ajokeja gasitire ibo kumenya kinyaroje rungwa kinyarwa gwita kioro kana rwa kunywa rute kuonora ikasite atia kuna dine ruje na kuna shoti nje ruje na baraba ije tauni ije oge takadita imaiga ya kunande oturuji rugufuru euni tumeta kwa deba mewas patakona ruje rokungana rogutreat gana bomba kukundia dirikari nene ni kudhibia advertisement ya kudhibia ndamu dene mwitone kenda tutega joka yeruji akiruru kumena marakadita ugaga ruji rakadita roja ko jura ndamu gatuma rurinda kenda shota manya aina ndio tu independent ya ruji ro kumena maraji ya kumena ugaru jiruzi tumba kumanya tweterete mutindo wa city ya uria mukaria etaira gukea Bitimes Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ni bwega MC Mwitonga amu mukarigete wa bodi akwagirithi mitaratara ya municipality ya Meru aitawa Joshua Mungania Keremi riboti kathira etwikia break yetu ya mbere akirimedha ya Meru TV ogeta kuraya nonto kuijange to kubanganiritie yareo bora kya makeno peo kikuibangania nonto bakyo de kya 2027 ogeta kuraya nitushokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709.
ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ntobo bukaraga ugeni matone jaba ingi atemero negechiariro kia mburuthero na gikoriro kia wamba bwandethia eru manyama kongo kaba mwanka Baisiolo Samburu Laikipia na Meru ntwero chia nkururo chongachio niremete tiotongeria bwa kaunti iji ende kinya thirikari nene ni atachiake kwa mbere na nyuma na iria nthaka na mirani na mathaga jachio hanura kikorithi bwa Meru okaora aituite murithi okairiri nowe ukathingithura nkoje ya urithi Meru kumenya jajonthe gwatanira na mutugio kiambi kwambiriria thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia utuko Jumatano iji mwanka juma Jeko Meru TV bochwere kioria nkoje ya urithi Meru. Embu County rua ikithongora kiria Kenya na chia Chandoro kuma ubunge bwa Mbeere North Nandi ni thurano binini bia wande Vurori na Muminji Nontobo kabori rumore wa chiacha ya Meru TV na There FM ikethero ekionga na gochunia rumore aroirigitekia MCA bawandiji chio ijere Jumapili eje tariki 22 chia mweri jo area Mountain Breeze Hotel Embu Town nikagitaga kumenya no kubatara rurigarwa unene Evurori na Muminji nyangatene njeri wa cheupe Embu County Bokero kera kagita nekenu. Ni bwega mono nonto bagitana mbere ko tugwata mbaru gotadura na itania batu ekinya metha ya Nteto Meru TV atombere abantu yeye siasa na ni kuibangania kwa byama ya siasa nonto bongurumani onkidano cia 2027 kema keno peo gitana mbere na mitaratara ya kwaraniria na antu kumagonto ogonto dena odena county ya Meru na ome ya county ya Meru na ruaha bakianda kambe nteresia Saudi Menti kwaraniria na antu mantu yaigi mogaruku ja mugongo ninge officials kana barani atongere bakiama keno peo bakioria akari ba gontoko kwedera bagiciandekethia kire kiama kia no peo ne riboti ethuraniri na gotarirwa ni Jeff Wagituma nakio kiama kia no peu muthenya jwa narua nikithithitie ndiunga kiri gicigo mbunge ga Central Imenti na kinya nkuruki kiri gicigo mbunge ga South Imenti na mawega nkutho niare kinya kariba icigo mbunge bibi banywete na kamwe na kuga bakagwata mbaru na kinya gukiria bunene kiama giki tukwe narua tukinyire Central Imenti na South Imenti
na nande tuthirungite kuonze party ira cionde tukuona antu bai na wendo bunene no tukwa kwenda kiama kia no pewa antu betu na tu na bai na kuwirwa kunene na atu bethera ground bai twira ati ba support kiama na baheta na mbere kuire njista kiama kia no pewa no tukiama kia no poiko kiama kia Mumiru ikyo kiama kia na bata na antu na ikyo kiama kia tu kia Miru itukumea bia mabira bingi bionde bimwe mbazi cia kugira mauro bingi bia urire kithakene na kiama kia Miru Amiru barua no mwanka bage yake kikuma Miru tonyere mwanka bosi kiama kia tu kende uro yonde ya Kenya na ito wire kia candidate onture tuinwe urakuromba kura cia MCA kingi ndiunga iji ithirite kithomithia kari ni kujukia ibande na guciandikithia kiamene kia Nopeu nikenda bakethira bagita uge bwao kiri kithurano kinene kijite. Number 2 ito baromba batonya kiamene kia Nopeu no tukiama kia Nopeu ikia mwananchi wa kawaida kiwa ni National Ordinary People Empowerment Union koiba wete kiama kia ni kuruta mwananchi inde no mukirie uru ndipo no tukina rwano rurarwa tupande nkasi pamoja na mheshimiwa Mpuru kurutana antu ba Meru bachiandikithie na kura no tuba mwaka ya 2027 iturone mheshimiwa wa mwana kiama na Miru TV turone na ntubeto babaingi bakurira njirene kwa twikane tuma bakuringa kuwa wantamu kuina yonthe kwela nkomongo na kuthura utheri iro tubarutana bayukie kura ni oyomba witara mutongoria omwe ora kwenda na bauto akishira no mwanka baciandikithie aringi bakura mwaka yura ya 2027 bungi bokumenyo ne Amiru bo kiama giki kiama kia Nopeu mbecha cia kiama ithomethakio twana tutano ndene ondi chieto chionze 45 ira chiendene Miru na kinye yongwa twana tutano itoreri mbiacha cha chukuru ni kiama kia Nopeu antu betu nibo no tukuwa twate kiama tugiukirie tukimenyere nikenda antu betu barabange baeta kwana ndene ya mbunge na atwe mbunge yetu ya Miru twithire ya Miru baikuba bainge bakiama yetu babainge nikenda tukona MCA athurwo mwana tuichoke tuyukionge wa nominate ni kiama kia Nopeu kia Nopeu kikarwa makuma MCA ndene ya ondi kiama kia Nopeu kikarwa muyumbi MP kiama kia Nopeu kikarwa women rep kiama kia Nopeu kikarwa senator kiama kia Nopeu kikarwa kinyangabana na kinya baraba ikubendo chiunga na batwe kiama kia Nopeu kionde kiubenda na tuweta na mbere oba kampenira muntu ura tuterwa miake ni president no tuito kuona na utorutira ngwende na ntura chieto bawatanirite na yumbe beto muno mheshimiwa Mpuru na atongoria barabangi bonthe ba Miru na ito tukuromba ngoira itiere iruteke nikenda kiama kia Nopeu kithire kinaki nontu kiriwa bila kwenda ni mwananchi aweze kupandishwa juu na babagunikite na kiama giki na njira mwanya bachokeretie bunene nkatho mutongeria wa kiama giki Honorable Mpuru wa Buri mujumbe wa tigania ya Bogaiti na ure kinya ni mutongeria wa kiama giki mbera nchokerie aba mubangania munene wa kiama kia Nopeu Mpuru wa Buri nkatho inyingi nontu bwa kuona na batere guciata na akeja agaitira Mumiru kiama kira kigitite kuumira na murumo jo munene murumo jora Amiru bonde bakiamukirite na bamua kuga ikyo bakarungamana kyo 2027 nitukwira mheshimiwa Mpuru asanti nuntu bakuja gutwaibie baguku na turemwira kura yawe ari mutongeria o kiama kia Nopeu na tukuga asanti sana na wije kairi na kairi kuma Kinoro na mitha wa Kinyandi daktari wa mitishamba abo kuma Meru na ndio Kinoro lakini ngocokia ngatho muno ntubauthirima kinya promotion ya Mpuru wa Buri na ito kumwenda muno tukiria tupande pamoja unie gukethia Mpuru wa Buri ari munene o kiama na tukamwigika buru hapo sana nkiripotera Miru TV mbeta Jeff Wagitumam. Tutegere ngurumanio cia gisiasa nayo ni nkindano gategate ka mirengo erele one term na two term katetune ka Meru naria gikundi kekoro kuma Meru abashumiretie kuyeka munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bakiuga ne Kindiki nerebetete na mbere komeneria kira bakuga ni siasa cia mpathoshe irumi cia murengo bakuga ni jo one term nande ni baitete na mbere kudetera na kugwata mbaro munini wa rais bakimeneria uge bwa ODM kirikia magitongeretwo ni Oburu Odinga mantu igi kumeria matagiti kia munini wa rais kiri kubangania kiuthi kia 2027 Mutugi Okiambi na ribotia. President Ruto
Githura Kindiki tuta na miaka yao ni bamwe baekuru nothimenti batongeretwe ni MCS bakoroto Frida Naito na Sarah Gaki ni batumirite kugwata mbaru thirikari ya William Samoei Ruto na munini we Profesa Githura Kindiki bakimeneria bamwe batongere bakwathwa na Meru na Tharaka Nithi ekoro beto Kindiki Meru kana te Meru kato kuuga na arua tukauga Kindiki Meru na imwana wetu na ba tutetekeria buru kota mwana wetu ome Mutharaka akaria Mumeru na igagua Mumeru akaria Mutharaka nere awa Hakuna tofauti ya Tharaka na Meru. Sote ni watu moja. Na Kindiki afike Nairobi lazima apitie Meru. Ama kuna njia ya kutoka Tharaka akienda Nairobi. Lazima apitie Meru ndiye aende Nairobi. Ndamu yetu ekagitwa na arua na Kindiki ekagitwa batutu egintu kimwe. So antu bara bakuga batu yetu ati kwena Tharaka na kwena Meru batutu kurega mantu jau na tutikwenda kuigwa jau no nto Kindiki tutaraia mugambo jomwe na tutikwenda kwathuranwa Meru na Tharaka batutu egintu kimwe kuma egita tuije batu atere kuma kaumo kuma tociaro turi ananyi tuije Meru county kuma thoci mwankako neke nonto narwa kwa Tharaka te Meru ekoro ibo gwetekeria nteto iu Nkuruki atongere baba ni barombete kiama kia ODM gukinya mpara na kunengera Kindiki kanya kuritira Kenya ngugi na bobone kumana na miario yao ya ruarua bakiwa bategetegete kia munini wa rais kire kithuruno kia mwaka jwa 2027 ibatu ekanya gitiki na muntu na ige kareri na itoge karetie tutegekareti ekoro tukaretie gitiki na tutitegekerekeria mwanka 2032 rere deputy president yakethere president atubere isasa wa ibwega no tubakweya gutugwatia ngugi thirikari ne yetu ira twasuite ya UDA ira twasuire na thine nene muno ibwega na itubera baibu be karibu thirikari ne lakini kete kia deputy president thaiji tubere kina mwene ore okaririte na gikareri kuma thaiji mwanka 2032 na nonto batwe totena ngoga na ituije ni anto babega na ituije ni anto beto iboto gwatia ngugi na be thirikari ne 2032 Kindiki akeyo kia gite kia president tukaba consider tubaye gite kia ubakwenda kia deputy president. Tafadhali tunawaomba kwa heshima na tahadhima mutulie tu kidogo wamalize kupika chapati yao side yote mbili. Chapati imepikwa side moja wawapatie nafasi wapike na upande hiyo ingine ndio chapati iweze kuiva. Tuko baromba na gitio gikinene ibatwere mwana wetu kanya meanke ewe tigere tano tomo sapoti tweta nawe na mbere 2032 Kindiki aronga ma president tuga support bo bakwenda gitege kira Kindiki kuna ribubu Sara na rombete Mount Kenya West gucokia guoko na njira ya kugwata mbaru Profesa Kindiki kwithira Mount Kenya East ni thirite kibagwata mbaru gwa Kagita nawe Frida Naito akimeneria bamwe ba Meru bakwithukira na kumeneria Profesa Kindiki na bora tukuromba antu betu ba Mount Kenya West batu tutwira Mount Kenya twegintu kimwe na ito twire go supportana na twendene muno kinya thaiji ito supportane tukathukana tu support umwe wetu uria wirikire thirikari na tukira president ibwega no ntubako turikana rutere rwa Mount Kenya East tutona kaire tukinyete kiranki eu tuyo thaiji na ndio maana na ibwo no ntubatwe turi ekoro tukuga tukarungamana na thirikari ya William Samoei Ruto na mwanka muthiathirie kibindi kiawe kia biere na Ruto akithirie kibindi kiawe kia biere ituije Kindiki no kethirwa ari top kwera Meru bara na baba korwa na mwana wetu Kithure Kindiki ibagwate ndoni nonto tutona gitija kikaire unto tutwere maisha yetu jonde thai tubati ku embrace mwana wetu tukamokeria na tukamugwatira nonto tonge twena no tutegete atubere ibatwe heshima batu tu ya Meru na itukuthura thaire tukona beka shifu mwana wetu na mwana wetu Mumeru wetu mwenzetu itomugwate njara na tukanirie nawe Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Gatika utonga bwa kathetuka Miro ni boreo urimi bwa kimera kia mira muno mwirio jwa igembe gigitwika nikyo gikabokea biashara kiri akari ndena ishia embe nande akiaria ore abisa kiri rwangi rwa Kefis niyo Kenya Plant Health Inspectorate Service Joseph Erwaki na oretie ati akari kuma mwirio jo rira kwithirite kuri na mpangaratano mandoigi uchumi nonto bwa kwangaratana kwa thoko ya kimera kemira kwithira baito nya kiri ikundi mwanya byo wonjurithia iri njira ya gukandana na kwinyeleka kwa ngarama ya motorire. Riboti gutarirwa ni Kome Omutia. Ni aritani ba manto ya koni kundi na bo baiginyiti mwirio yuegembe no thirunguru NGO kumenywa ya tisti egembe no dinara basi umerete guritana kari manto ya koni ora babuyukiria bongo kulukira ikundi bie kuru nanto babe dinara kuringana na mozi mwembe ku manto beto ekiongo muritani wa ikundi bia riwa Manisa, the Ruakis Environmental and Social Transformation Initiative. Any NGO more out there, the Antobomba Guito and Livoya cannot go to get to mindset. NGO get to come back. I do the programs here, Gekuru, Aguru, and Daka. I don't want to program. We want to Gekuru to the Assasa, then get duty to a yes layer. Yes layer, and I want to look on 2 and 1 Mutuati. Na class KCT Mutuati ara na kwenda at least na vetu bomba kuona skills ya computer bainde dhaira AI dhai manto ndani ya digital tambere orani mnyuma kidogo hata baba ingevi gasiketi ya digital ka technology yetu mta atoni manto angari kana ka atoni manto wiki kana TV dhai digital ni ke manto ya ne kurimi kitu na kitu ya creative economy kona dhai antibeto wingi dhai gunyesa mkono shauri antibeto dhai bit antwakurira njire mutandao ndi ara muntu kona kode njire creative economy wingi bakwani nayo kuntu bungi antibeto kese seta tu onto ya agriculture atu utan technology njaro emianere antibeto wingi bara mianere to anda nyanire ngeta wantere ita iwo ntoko loko na dhai nyandi to yare to buku kuma demo sometimes to batu ya tiri nyami andre to na to anda kintu kito kemera kiria kintu kito stress kemera kiria stress yoro na muntu ali stress kiria kintu kito rurito andi batu batisi ito kone yako membe ota ile kwanto anda ngelo ga system muri evundira ito kona kanya kwa randia madini ya mwatu na yore loide ko dini to mana to magwa dini kania dai no kona dini amparo ingite andi batu mono kona ni munyamburu erura ito nyora muntu anda mwembo to anda makana tikiri muntu akanda kodi nyiterere ntoro agombo nyoko abamonya muntu ayo kyate anda na kearia mutongeria wa Kefis ndiguru no raumbite oginyethi kundi bi maturene Joseph Ntoeri wa kionto idari ni yai mbeu siethero ikuma ki masirika yetu ni kuona mbeu ni mbea ereta ki murimi twatanira ndura ndoeta norongo bungi bwero orongo umnyorongo noma aimbe tanga ona mbewe mbinya terere kaburetera ona terere anda gatibuo mbura netite kura no gona rare usensi atwane jobi atutethia anda nyarukwa anda rukwasi anda mukwasi bute kwa githomo ekathomwa twerwa ginendete githomo twambia university ara kaelo tekniko sukuru otie ati na lamento erwa kigembe note kwanesa nkiripotera Meru TV kumembe peta wakome Omutia Ntoeri wa kionto idari ni yai Tutegere mibango ya thirikari ya kaunti ya Meru yaigie kithomo kia obudi na otea hiri njira ya gukiria mbeo mbithi na riri mutaratara ya thirikari ni gutigira mbeo mbithi ni bagukira na njira ya gutumika kiri mitaratara ya ngugisha kwirutira na njira cia bongo guciokiria kiuchumi ibai ke muturire. Ni riboti ithuraniri na gutarirwa ni mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga. County Secretary
Vario Mwirabua nombita kwithirwo akiariria ujukania bwa MYS na omba kwithirwo agitariria uria ana bau bakomba kwithirwo bagitetheka nkurukinia kathite gavana wa Meru bunene ni untu ni muntu uri kiriko ankwenda kurukia kanyaka ngiketha cia Meru beto bonthe arabari ngibera bayukie nkethi kuma ofisina ya county secretary na thirikari yetu ya county ila yongozwa ni His Excellency Reverend Isaac Mutuma. Thirikari yetu teboya muno untu kuma Mutuma ikuyukia thirikari kwenda kwira antu betu kabisa mantu ya isawa na itete teboya pio na antu bongo ibokuchiona kwinokiri gutena kasakasa ira ciatura kuo na ngwechiongwa ibakonora ciitite mbue batu twina miradi mingi muno iraendelete na muradi yumo kabisa yara yukugusa antu betu wa Meru ni muradi wa MYS itukumea yu muradi wa youth yura yukempower ndakasi yetu na ari betu ba Meru kenda bomba kumanage utori bo MYS. Governor wetu arekumireta na yana instructions na wa MYS arende recruitwe in other regions na number 2 process ya recruitment is very fair, free kabisa, ere people driven na kende menya kwithire that free governor awire ni balloting ikathithwa uti mantu ya kwiya ku canvas in the office uti mantu akuanga urenda kuretwa ni XYZ hapana, ni officers betu bakauma au baketa to every region, Igembe region, Tigania region na Imenti region. Yambiriria the Igembe region ward chionde tia represented, officers betu batumwa to the respective ones and everyone tukayukia ana mirongo eri baraba ikwa MYS bete bab train paramilitary training na kumayo life skill courses ili abatedia maisha nayo 20 young men and women per ward. Process ya recruiting takaina ariba ne through balloting, yes and no. Turatas tukaandikwa yes 20 per that word, turatas no the rest of them. Koende imbati ya mwana na murungoe aikia njala kithatine akayukia bila akayukia kithira yes uwa kurikurutwa, kithira no atajaribu yo wakati mwingine. Koende the process was very fair. Yambiriria Igembe imeisha, ya Tigania imeisha, then tulithikililia Imenti. Koende nkwenda kwira na beto very soon baraba ketha baila kiku kwa recruited bakatonya training na tuina kambira baikwa na thirikari yetu county ikamenyera cost yonthe utikinya cost kinya kidogo ikelero muciari na baba ketha baina a stipend kana allowance kana competition ya allowance ya 500 shillings era ikalocatewa o trainee within the period per month. Alafu kere this 500 siringi gana diure atoto maro muciari kana guardian direct no ntu muciari ora noe mwene mwana na no umenyera na mantu maingi na bang graduate from MYS baka transit to our TVET colleges, VTCs, vocational training colleges, by Koko, still supported by the government. Alapo ende ba adhiria kwe baketa ba training as plumbers, kwe baka training as electrical experts, kwe ba training as masons, kwe ba training as Mbeta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV.
tutakere mukana jo morito joruti ni CS wa okaria bode ne Onesmus Kipchumba Murkomen na akiaraniria na ndikibanteto na menete kirako gani siasa cia kunyongoria thiri ya mugongo siasa cia mpatho na ukabila akiruta mukana jo morito kiri asiasa barakuga ni bagwithithia na mbere na siasa cia kunyongoria thiri ningi siasa cia ukabila. We are moving to election period. There is campaign. I have my friends here wataomba kura. I have MCS wako hapa wataomba kura. Kuna wengine wako nje wako hapa wataomba kura. And that is always normal. It's not the first time. It will happen all over. Itafanyika saa hii 2032, 2037, 2042, 2047, 2052, 2057, 2062. Yeah? Yeah? Some of you mtasimama rais 2075. So kutakuwa na elections too, itaendelea. But what we cannot allow in this Nakuru and in the Republic of Kenya is somebody to use elections as an excuse kugonganisha wa Kenya wapigane na watu waumizane. Na mimi, this is personal to me. Yeah, it is something I personally deep in my heart. There is no enough blood that can be shed for someone to hold public office. And I want to say this, it is not possible. Ile vitu muliona hapa 207, we are not going to see a repeat in Kenya anymore. Yeah? So, ambieni wale wanaomba kura, wale wanashindana na wengine, wale ambao wanapanga njama kutafuta magengi na kupiganisha watu, that we will not allow, this government of President William Ruto will not allow, I will not allow as his cabinet secretary, and the Inspector General is not going to allow. Our police officers are under firm instructions to deal with people who are inciting violence against communities with finality. Mumesikia hiyo? Mimi hiyo ni personal. Yeah? Kenya will be here for many years. Yeah, I mean, one person cannot kill the country. You are running around at your it will not happen. I want to request all political leaders in the country, wewe uza sera zao. What do you have about this? Why are you so obsessed with Kabilai? I see there is one of them who forgets about everything. Akiongea tu saa yote, Ruto, Murkomen. It's like there is nobody else in this whole architecture. Ya security. Ruto, Murkomen alisema, tunajua ukabila yako. We are not going to entertain that ukabila. If you want to sell your policies, uza your policies. Don't profile me because of my community. Yeah? I am a Kenyan serving the people of Kenya as the cabinet secretary for security, and I will serve every Kenyan equally. No, don't bring your petty, silly politics. Sijui kama mmenisikia? So, my friend, I have kept quiet for far too long. We will meet with those inciters face to face. Na waje kudharau Inspector General of Police, sio mtoto yake. Sijui kanja, nataka kuya, alitoroka, alifanya. Please, have some kidogo. Riboti ya tukinyithia muthia ya rato kumunganiritia kirimetha ya Meru TV bita wakabwe mutharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri kucorenga toshe mwanya. Thank you very much no ndubagotodura amuno ndubaku tugitwika nyombe nteto inene gweta kathetune ka Meru ukolelwa gotoningatera kiri mitandao kinande Facebook @ Meru TV Kenya ona kiri YouTube @ Meru TV Kenya.